لالیه کدن به صدان خلکن قامشلو مجلس مالبات الشهیدان جنازه دو شهیدن آخر کرن و 21 شهیدن برخودانا تاخن شیخ مقصود و اشرفیه به مراسم که غیابی ببیرانین. شروان قصده آگری عفرین به ناصناف احمد عمر و اندام آسایش مسعود عمر ده 18 ایصال سریا ابیاد ده شهید بونه هاتن آخر کرن. هروها 21 شهیدن که برخودانا تاخن شیخ مقصود و اشرفیه ده حیا نفس خویا داوی شر کرن و شهید بون به مراسم که غیابی هاتن ببیرانی. مراسم ده پشتی دقیقه که ریزگرتن آخافتن جالی مجلس مالبات شهیدان پی دیو هزن اولکاری هندرین و هات کرن. آخیوران بحثا برخودانی آگل کرد و شروانان لشیخ مقصود و اشرفیه کرن و سوزلا شپاندنا خطاوان حتی داویه دان. پشتی آخافتنا ناسنامه شهیدان هاتن خوندن و رادستی مالبات وان هاتن کرن. جنازه شهید احمد عمر و مسعود عمر ده نوا تلیلی اندایکان ده هاتن آخر کرن. على أساس باتفاقي ببهافر بريف ببن وكان بيجن غدر وخيانة لوان كرن أو قان إنساني ما شهيد قسطن إنساني ما إهانة كرن وك كتاقو شطابقاس السياء آفيتن براستي أف دنيا وعالم تماشا دكر براستي دنجي خونكر امجي دنياي وعالمي شرمزار دكن جو ايرو افقت العامي يقول سر ما تشيد بن امسر عرداقه ما بازص الا شركريه ما 20,000 شهيد دان ما 30,000 بريندار دانن جو ايرو ما شري داعش ارهابات دنياي مكر جو ايرو لما تماشكن دنجي خناك ام انسان مسالما خاينتي مركر ابخورتي ما حمشون ما هندكن ما أبجي هندكن كجا مش حشر برشة كردستان أم بجنا خبر طوين إيه قنش إيه بناموس إيه بغيرت وإيه خاينة من علات كليتينن هذا الدواء شيخ سعيد بدأت سي كردي خاين شو الشيخ رضا بدأت سي كرماجي خاين شو هبالي عقيد شو هبالي مظلوم شو وجلان دستيوهات قرتن كجا مقرق خايننا مدنمينن خاين ولا متكن قونش خاين ابا زوده ما بكان حقي خوا امولو ندمان